break matungda mayam taram okseri ai BIKRAM da laksining simaruina BJP da changpatamda BJP da inaugural yam chong ugi akoina khangbada as a media person amun ubada do hoi openly mayam khangdragasu BJP ki ngasi tha yongna hongnareba aduga BJP da torokpa contribution kai layam thambi hoina tam ihana na BJP changbase 2014 ge ali adaida changakpane obviously BJP da office ta ka chat pawdi 2013 saidi hore officially oina ai member moni changpan 2014 ge ali hoigi matamdu da hoigi parliamentary election lok sabha election hai tare adu thengnabaga mayongna na adu ai changakhibne BJP se ai gidi matamdu changkiba ai dream ne changi BJP is my dream BJP se ai temple ni BJP se ai blood ai vein da chen mani khallaga yam brownness amag loina nai matamdu BJP changiba there was a moment when I don't see anything other than BJP hai tare ko 2014 da ai changba ai matamdu da aine thengnagiba ai Tamos Nikumar matamdu BJP gi general secretary administrator no purami pawung sawba ade youth ki president hoi tamo males ahum sina maruena ai bu guide to biraga BJP da ise youth ki vice president oina ise fam happy rami madudagi BJP da agi contribution hai tare ai hakna khangiba adai ai hakna tawgiba yam tawi haijabdi nataba ayukta hek haugalakpadagi nungdang phawse whole BJP hai tare matamdu da general secretary or Tamos Nikumar masu ayukta pung 8-9 dagi office tama lai phami adudagi pung 12 baro dai mayum de tiffin nama thilai thilakta matam jawi masu adum aya matam office tama chaksai tiffin thilaga adu yum hanbasu ma pung 8-10 dai hali hek mana lay bhai sum lay bhai tare BJP da ai contribution ai kathok en khan khiwa adagi at one point time I remember haite nong se kan tarakpa office lag matam jida ai se hogi lemon shop kaina leiba pa BJP nak se adu pham matam nong chot pai tare still adu mukta khoi khanga break tawraga adu yum da han da bai tare BJP gi dum leiba abai tawdana contribution yam tawrakpa BJP ne hairagadi khoi hanmal leitaba adagi membership drive adagi membership enrollment hairo khoi chattaba jaga leitere any haiba jaga da adagi tawaiba mafam da adum khoi chatpa BJP ne bu hairadi ahamba jaga aina ningsange khoigi Tamelong da se khul da se BJP ambuk changde phiran paraga ai Facebook post kai da thaina dum rangani 2015 16 sai da ADC election da phiran paraga ching mathak da lepaga ching da thambal salani kai nai lawbu yawkiba that much enthusiastic oina ai BJP gi da makta ai wajarak pa BJP gi da makta ai ningjaba hai tar adagi youth ki hairo adagi even parent gi hairo even youth na tan ai parent gi bok yauna thabak taweba mogi parent gi function kari kram yam da so adum ai je adum involved tawba I'm very lucky enough hai tare aina su pamjabaga adai aina su taw phangbaga adum ai lucky oi matam da and I don't see any left right I want ai thought sida aina changiba ai khongchang ai politics sina mi on hurt to boyai mi pam da yorom be ai khan da kaino di aina tawibse thabak ne ai interest nati ba it's not for myself aina tawriba BJP ki thabak se ai gi nate Tamos Nikumar gi nate paung chawin di tawmal se nate ba ai tawriba thabak se BJP gi ne Manipur gi ne ba ngasi Manipur da BJP government lai se sigi da makta ne ba aina tawise Manipur da BJP government lai se matam da koi congress ki effigy mai thari ne ba tho lambi tho ga lauri lambi tho ga rally chatli ne ba lokap ta phajal ga police thammi ne adu punamak se si it's ai gi nate ba adu Manipur da BJP sasana maladi Manipur BJP government maladi haina bagidamta adu gidamta ina the whole agi punamak se BJP dom katlaga BJP gi apamadana adugi adum enthusiastically ai tawgi bangakta okay ana sani je adu la ise khoina role of youth in politics youth se kayam na khoi gi magi role se politics da kar ge maruina khoi saibi gi duni 60 plus la ba retirement or kanda khoi politics ta lakpa magi brain do sinaba yadre sarkar gi nang almost khoi use tore nang condemn dare na tharo ko me am su dum khoi politics sang pasu yaw da banati and side the role of youth in politics se kai kari mole
role of youth city everywhere every country da hainari ba masung policy oina bo semba yaugre ba country leba khadadi youth ki even moyi tongan ba reservation bu thamba ye yaure aina tabada some African country haitare ko adegi European country so youth ki damak reservation tongan ba reservation haitare some percentage khara ko sigi percentage si makti youth na oigidam ni gaina ko even moigi party gi ticket phawda youth ki damak ticket piba adum loi yaune aduna it's an high time yamna maru iba matam ori bujikse youth na singchina political participation yaushan ba haidi na khudimo vote lepo haibna taba na khudimak kano haita akoi social worker heta oidana ade politician oiba heta na khudimak political conscious oiba politics khanga daba politics se karino not only vote thadab khana na sing je id adult franchise ore ai vote thadab yare harga vote thadab khana taba aina thada dori mi se ma se karamba mi no ma se kai torpa yai ma se afaba mi ora kadra lebak ki seba tor kadra lebak se develop tor kadra lebak ta anu changes por kadra ma se corruption da genera bura ma si my background se karam no ma si kumai na hor ko si me am se khoi political consciousness se lehan gadam ne ba aduna na daka tari se balam yam sai ba si na me am sina politics ta si khang ba haura gadi na si di learning yam thu wai tare they are first learner na politics sang bagi kana ba khar lai tare youths are obviously first learner and youth doesn't have that much corruption minded oi dem haita youth chingchina because they can do things very easily moje yam energetic oi ba adagi pirami ba thabak sida cha tawangam ba aduna yam thuna su tawangam banina aduna na with mixing with some haita experienced elders in mix up ta tawraga hogi government sida yaumina raba adagi political setup sida na ngakta run tok se haibana taba na plus well qualified and experienced senior singer mix up tawra punna chamina ragadi laibak to sasan do apaba mara chetpa yamna transparent leiba well vibrant and adumba society amasung adumba governance ama lakani nei khalleba maruina khoi election se 2022 da khoi election se general se pangthoni election gi khoi na handa ugi ba yamna scenario yamna khai tare manipur history da hai tare ngakle ga som nong song thokpa ngakle ngom chongchin ba yamna haina gi ba nungai taba nga sin amma press conference da hairam ba nunga laga na atop ke mo lakpa sium bagi politics se lar kan da ni khoi na election do matam da right person se elect tong na hona da kari mathau tang khali ejai youth amoy akoi manipur gi political manipur dan te india da sama ma ai ure chong jin je adi masagi stability laitaba ideology laitaba philosophy laitaba je sina maram oiraga ngaki magi self benefit haitare ko opportunities oina amma da chong jin yam tawba se masi yam predominant akoi gi societies da amasung akoi gi laibak sida haita masina yamna amangba oheleba akoi politics ta amasung naha praja sing da ju public sing da ju thajaba trust deficit ka koina mangai se even sina party da su mangai ne party da mangai sina kamai taw haima tamda certain constituency ama da karama mi thadok tuna khangdaba to haidi karama mi la kama chong to ne khangdabni na it become a sometimes it's become a mockery koi democracy the mockery ta taw ne law chong jam taw se aduga hojik akoi karamba miyoibu mihut oina ohengadami haibase masidi akoi certain there are certain criteria certain qualification akoi represent tawgadam se aina khanjaba haitare masi lalambe chumambe adubu ai chumgani de hain lawe average aina hangbasu mayam su ai wakalon je share tawi qualification khar daka tai qualification si the first yam qualification daka tai se magi education qualification se ai masi yamaru in khale adi education qualification ma phd doctorate ka adu tok se habu na to there should be some qualification adi miyam gi represent tok duni hairagadi
some qualification khadi legidam ne ba ai interview to ne tamai de gamra ai application ki iya ningi hoi qualification lairam dire khalo ne for example moi gi damuta tongana story writing gumba hoi politics ama election thengna ge hai thembra story writing gumba application gumba ka iya ningi khang ningi ba ai hai to hujik myam ure ba ai mami masak ni ta ro ge adu myam ure ba ai hujik I feel very pity for them and office pham matam hang ba gi yoi ba adu praja da noksal le ba aduna ahamada hujiki haiba hogi qualifications number 2 da hogi background magi background jam check to mathau taiba ma se karma mino mark se criminal case ta chenadabra mark se adagi mark se karma background de horak means mark se poor or rich have nataba there are some background which hogi aina yadaba mong da horak para illegal things tagi ma horak pra ai bumba certain background check tawba adagi character certificate means police station dagi eta good kai adu ibi na taba prajana piba character certificate tongan ba lei hai tare magi life sida ma se dum afaba good remark le maga adum this three things and apart from these three things one most important thing to be qualified as a politician as qualified as a representative of a people hairagadi hoigi kano se magi kano as in magi past history da ma se lebak ki damakta kai tawro ki se simbi am hangba question ne ba mano hujik bol emning is kai gino ba ma se paisa pai be bol emning era ma se police na pha ba man bai bol emning kai kai na bra ai na hangi se adane kai mangi ma bol emning gino ba But lebaki the makta sacrifice torok pra lebaki khanbra praja ki khanbra magi keno se vision karino lebak se ma Manipur se ma kumaina next 5 years ta next 10 years ta in next generation ma Manipur se kumaina u phangi kan si present tabung ngam gadam ne ba how do you present your Manipur in 50 years ka hadi ngau gadam am ba use politician ma how do you present your Manipur in 10 years ka hadi ngau ni ba मैम खलीसिना कहो तब जैग कर्म चलूब जेसीबी तब कोटपा तौर बोट कारग तौर थिका फंग अदम लोई चथरे मरुदी मणिपुर से नंग 5 years 10 years 50 years कर्म मिंग नंग येंदनो कमायना येंदनो कमायना मणिपुर से थमजिगे से पुनमक से खंग मीना सु क्वालिफिकेशन मरक्तुदा अम चल्लिने si politician ama afaba politician ama oige hargadi adu natta sigi ama bok chanda mi mayam yawi ba only paisa ka pairaga paisa ka tang pa politician le okay madam solution pasi da koina are you going to say fight in the election and what are the first priority you have to do you have to change mikal sida koi election si thene gena khan bra duka kari umba mai pak tan oraga su Manipur gi oina haiba tai ko masigi first priority se kai to gen khali tamo people keep on asking me praja means public hai tare ko ai friend ai colleagues ai seniors youngers elder me puna mak na hang khai ga khang ye ba bot lep to re na aina he khang me yam achuk lu ga pochi yam lai le hang ye se kai gi no bot lep pa se ai yam lu na khalle ba hoi paisa pai ba मियोई ददी बोट लेप से कैसु लेतना खलम याबा अदु आइगी ओइना दि आईएसएन लेबाक की खनबा आई वांट दि बोट लेप से पीपल की रिप्रेजेंट ओइबा से याम लुना खल्लेबा याम लुलै इवन क्लब की प्रेसिडेंट अमा ओइबोक त लुमना लौजैबा एमएलए ओइबदि लाइरदना अदि एमपी ओइबदि लाइना क्लब की प्रेसिडेंट ओइबदि लुमलोय मासे रिप्रेजेंट तोइनेबा सम सर्टेन एरिया दुगी माने लीडर ओइनेबा लीडर ओइगदि माय रेस्पोंसिबिलिटी याम यामेबा लीडर की रेस्पोंसिबिलिटी से मागी लैबा मान कोलिबा जगह दुगी अदुदा पैसा पीरगा अदि माई थबक हापगा अदुदुना लीडरशिप क्वालिटी ने खंदेबा लीडर ओइरगदि देयर आर सडन aspect and perspective of being a leader side leadership की quality खचे में ताइबा leadership ओइरगदि diplomatic हाइबा हुजिकी मागी जगह सिगा अतोप जगह सिगा
kumaina punchen gani kumaina leminani relation kumaina sagat gani lakai ama kumaina nusi hani apun ba kumaina sakani adu apun Manipur kumaina orakani oira kadoi ni basi club ki president already maga thangnari ba club siga hujik kauna da ba club me am sulai nusi ba club sulai clubs already mai na thangna club nusi na tare adi ama state ki constituency ki club sing tinani adi Manipur pumbai club mai tawdana si leaders to depend taweba bai tawdana yamna hai singum change aduna ai masigi kano se lep kadra lep with have se ai masi yam lumna lowni na sidi shoulder like god so by chance you are elected as an MLA, what would be your first priority for your constituency, either your constituency or either for the state? If God give me the opportunity I want that madugi khudong sabda piragadi ai amba maktada lambi ising mayam hainari be basic needs masimadi yam araiba potni khalle ba sidi sidi akoina tawgen khalladi ngamba potni masidi de ai topic ohening deba sidi within 1-2 years tai loisan gani ba lambi ising di sidi no more lambi phataba no more ising thako phangdre adagi du to sidi MLA mai tahum natebo ai haininge ba sidi am like no 1-2 years ta with certain plans ai tare ko aduga aine men togi khalidi khoigi kano haida khoigi sigi imphal nga sigi no makangdana population rise tawreiba adagi chilaiba adagi akoigi indigenous ko leijariba ko ichina now ma'am indigenous people haitare Manipur laiba indigenous people hairaga not only I don't confine in only one community the whole indigenous communities in Manipur aduga first my thangmi ban haitare ko sidai se leijing makhoi livelihood che si pibasine ba mogi livelihood che moi livelihood pibase one constituency amaga another constituency amaga livelihood pibase yam khenai ba samna da khoi gi kumbi moirang adagi Bisempur mogi leiba mogi kendra gi naha ama thabak pibasi ga khoi gi sigi thangmai ban uribok si thabak pibasi khenani ba moi di vast area lam lei moi agriculture farming horticulture mayam lei jare khoi sina lei tamina then my top priority means sigi akogi laiba resource akoi sina tare then what is our resource akoi resource this leje it's an akogi business center neba akogi sigi imphal sigi business center di koi thangmai ban uribok si bazar thangal bazar koli neba sigi business center sing si da koi ne sigi maximum optimum use akoi season ba ta baneba optimum akoi na maximum masi koi season ga haitai si proper planning ama tauraga koigi naha chingje kai kai de inchen ba yabage adagi sigi smart city gi project myam lai smart city se unnecessary building macha sabase building macha saba means yum nate aina min to office oisino adagi market oisino market macha community hall macha lam myam mahal saije masi ma ahmada ai thingaga si khoi gi high rise ki matam yore then for that I need an investment mathau taiba investor aduna akoigi bazar ji da investor from a global company kauraga akoigi trade center gumba business center gumba chawa high rise building saraga yam laini ba thabuk piba hali ai thabuk piningai mi corruption muthak kan tamai I can remove corruption kai laidoino why should everybody go for government job private job am lakani trade center lakani stock ki market ki akoigi business ki there are so many things that an MLA can do but ma prajana thagat patai dana hana prajana mo the pressure pi de tai dana huji ki laiba system si dadi vote lep ke har gadi some crores like changba ma crores me am tinghalagadi after getting election next day kai khalani thika ta wan khalani ba si system je chana lai Manipur ji da masi muthat ke har gadi yamna innovative oiba experience laiba visionary laiba leader ma thagalagadi akoigi kena du natine state chigi nation gi oiba achauba asset ama ohugodoine okay thank you very much for giving me all your precious time for an encounter with Jit Ningomba and an encounter with Jit Ningomba gi atumba sigi so sida matam bibi dana yam nauriba entrepreneur aduga maduna turn politician oinik pamba aduga kari gi role youth ki role kai lei ham singba mayam abda thank you very much aduga tungia sa adasu mai pakpo oibiu TOMTV ke mekai tishu f makol pijeri
Thank you so much. Thank you. Masih gede, anan kontori Jit Ningomba matang asal lesion jere, meng tabir bising mom kono kurum jeri, matang episode tungan ba akui Manipuri lai ba leaders sing politician, art ki maram dangau ba, sports ki maram dangau, मैं आम नजर का मैं माग वखलों कमाइन लीबा मन कमाइन होरो की बा अदुगा करी पामी भाई तो थमना होना जगह मसीद कने नबे थंगने जरी पिने बिरसी